Так, життер, ассаламу алейкум. Азыр бир акция менен конкретный бир машина чыгат тургандар. Бул брат эмнеге жанында турат десеңер, могу братка биз деле элге достойный таза машина саталы деп, бул братты ошол үчүн реклама кылып кетейин дедим життер. Бул брат мына могу Kia Sorento полный өзү жасап чыкты. Життер, полный өзү жасап. Эми өзү полный жасаганда эмне? Эки передний бампер менен задний бампер фиксация болду. Бул машина сатылат. Кандай болду машина, брат? Жакшы машина, Жакшы болду? Родной, бүт барын фиксация кылдың, бүт как положено кылдың, бүт барын, All good, all. All good? All good. Okay, brother. This good car, no good? Good car. This самолет. Кыргызча айтса, кыргызча айтса, кыргызча. Тукандар, ассаламу алейкум. Абай авто Дубайда салам. Эй, Нурс авто Дубай. Нур авто Дубайда салам. Бапайчик. Бапай, байка. Бапай скажи. Бапай. Все, бразер, окей. Туғандар, қысқасы мына обзор қылып берейлі азыр. Kia Sorento жаңадан жыл қанша? 2019 му? 2019 4 объемда туғандар, GDI передний привод. Туғандар, көрсеңіздер болады, мына могу қапталына даже наклейка, заводской наклейка тұрады. Машина бұл не означает? Бұл почти 80-70% туғандар родной окраста. Кичине өткөн туғандар, полный электропакет, электробоковой зеркало, мультирульмен штатный монитор турат туғандар, драйв мод режимі бар екен. Мультируль ушундай почти антихром сыяктуу болуп кеткен туғандар. Машина аккуратный, таза, жай-жайымда айтканда, семиместный бул 3 ряд барбы, 3 ряды бар екен. Өзүнүн заводской дискларында туғандар машина өтө жинди чыкты. Бул брат негизи бүт машиналарды жакшы жасайт да. Ошол үчүн мен муну көргөзө кеттим. Передний бампер менен задний бампер эле болду, Carfax. Болду, ошо эки которулу, и то оригинал бамперлер салдым туғандар. Бунун баасы конкретно айталы $7,900 туғандар. Ушул жерде турушу менен $7,900. Вложение жок. Только депозит которосуңар, Кыргызстанга жөнөтөбүз. И биз кызматтабыз туғандар. Кайрылуу бересиңер. Ассаламу алейкум.